kopamea tapera da davare da la kila da ba ga ita ke silva batena ke ra ba siblisi ho wa de do nya na ko de la na tam da kai ri na patale ndina pala na bang ba da ke ra mi happy fairy ina patale wa ta siblisi ko la pale na ta ba sat na ki da ga ke encourage la da che bo na bang go ya akera ba ye phawra ba khala Joshua ye phawra ye kwa ira ka ye kera yo ne do ne da ba do ya na ba mu la wa Joshua da mu ku ne kera ya la ba la ka pho ya na ni ba te na ke ba tu cha la do du ya na kera da ne ka pra te ga ne kera ba he ye ba la da ne kera pha ne ba ni ma ta ma lo do ya na ta ye ka pha ne di la ko wa ko na ma kai ne de kle la wa ye phawra ne to ke ta mu sa si na Kolam ko bara sa siksa sakura se bana do mala megi dila dan klen paswa bu bela mukali talib sa ta tilan khadi maya la friday akala bu wala wa di kho sakura se bana do mala kadiwa orwa ne pasa pipa kle hiwa samu sa si ki do ngle thala tawa de phai sil le rakla kla ge bak sumu so ya da bu o mu lu botha zel ma se ba se kamke kara wa do na ro de phai hadu na wi la wa kapal na kla kla bu ge me kira ka kita bala de ta mu bu da ka ma kita ta ku so de tha le tha se ba se kam ke kana nyo wa pa mi ta ta de ba u len khate me ya ta su ta ba ta tu ta ma le ma na khe da tu lo ba ta tu da tu la sai su ku me ke na lo na ke a ke ra ko ta ne ba ka la ke ra be strong and courage na a ke ra be strong and courage de chomo de na pala na adi na de ba na pala mia ke ra ja ba pa sun da ti khor ge na ke pa chun da na do ka na ta mu bu ne me ba te na ke ra ta li bu so me ba ba ne bla khina ba era he shu na asa na ke la Joshua de ra ni la na ke ra phe pha ne dina ke ra beloved brothers and sisters now today we learn from the life of Joshua a faithful servant and courageous leader chosen by God to lead his people into the promised land we ba kwa na ke ra me la ti bod na na pa ba ko ne ke te da wa nya che che na ke ti bo ba mu ga te ra na ke ra te ni nya ne ba ma lu ba kha la ke ra so Yeshu na so Yeshu cho mo ti bod pha ba na ke na pha ba mya so Yeshu na so Yeshu ti bo wa si nya ko la ba sa na ki da ke ra te bo ka ne ba pha la de ba pha be me pha ba te nya ke ra ba compare na awa ba ja la awa ba ni ba da ki da ba di le na akera kasa Yeshu kasa yo na khu thawara ba kala so Yeshu ne la ka para la kera ja the promised land akera ba kala kota si pa mya kota si pa ke le wera le kota si pa ne sa mo shi free we la ki ne awa sa mo shi free we la ki ne kera ye so Yeshu ne ba para yu da la na ne chomo ne ba na ya ne bu ma la ya le chomo pa sa ke to no ya to no no pa pi lai no ba mu ko na kwa wa mu du ya na ke ba Israel ko de pa ne ba Israel ko na na lu me na ke le ma kwa ne na ke no ta ne ko kha la la de pa bu la la bi no ba sa de la ke da so Yeshu na wa ne ke da o de courage na ba bu la wa ke sa ya ma ta lo la ne o nya ke da pu na ke da ame wa la o da ta su ta na o da ta ek sa ya ti lo to lo na ke da okay but me ba pa ne ke da after Moses death the people of Israel were afraid when they pliya na some museti wala kina de pliya ya na pliya ya de when asa de ta kle wa na when pliya bam gola when ne ba wa samera when di da de pha do do the na when ata amu khasu nya ne when akale da di le ne when na pa wa na da ne when pliya ya na me ma de ba sa na ki do ne me la so Yeshu ne pliya ba na bam gola when ne ka sa yo ne te ra so mo shu so Yeshu na ka sa ya te ra so mo shu so Yeshu ne kasaya tedi le na I have not command you be strong and courage do not be afraid do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever you go na but me phara ba Joshua so Yeshu ko ta sabo khui ne thi ba la na ba ne me pha ne ne thi ba la ke da pasun ta ti kha ke na pri la ke ba ya re yo ne ke sa ko na la si le ra pu la la lo na me ba ko ne awen ne ke ra ne me ba te ne ke sa ya me o ro kwa le ne kwa nya aga ta tho pa pli lo wa na ke sa ya me o lo pa di ba da do du na pa me ba kwa ne pa wo yi ru ko ne a wo de le kwa chu ne me ba te ne ta wa ne me le sa ya ta se da kla de man te ne ba no ma la di da ma la do de ne ma la khe de ne ma la pla de ne ma da me no mi ba
บ้านคนละปุ้ยทูเนี่ยว่าได้โอคิวทำเนี่ยโอแต่ก็ชอบคิดแต่ต้นทอมันเนาะมาแต่นี่มันเนาะแต่บ้านศาสนากี่เราอาจจะตัดเดี๋ยวนี้แต่ไม่ตัดเดี๋ยวกลุ่มเล่นน่ะตัดเดี๋ยวตัดหนาว่าตัดหนาเป็นโอวารีวันเดียวว่าเกี่ยวกับกี่กว่าเดียวเนาะบ้านศาสนากี่เราสอยชูเนาะสอยชูเนี่ยไม่ว่าพุทธศาสนาสอยชูไม่สึกผู้ผักโดนเนาะสอยชูเนี่ยกี่เราไม่สึกคนละผักโดนไม่ก็สอยคือทอแล้วไม่โอ้ได้แต่ courage นะโอ้ได้แต่ก็ติดตั้งแต่ข้อนะอาจจะเปลี่ยนมันนะวันนั้นสอยเนี่ยมีบางคนเห็นนะอีกภาษา this was not a message for Joshua but also a message for us today ตาที่ใครเนี่ยกี่เราแต่ไม่ละกี่เราไม่แม้สอยชูว่าเฮ้ยบ้านเราว่าอิสราเอลปุ่นเมืองนะเฮ้ยบ้านนั่นยาวๆเนาะใครเนี่ยใครเนี่ยมีบ้านแต่บรรลุดุตัวละไม่อะไรบ่บ้านมุขบรรลุดุลันดีอะไรบ่มุกอลีเนี่ยอามาหาว่าพี่พวกเขามุกอลีแต่การจะแบบว่าเราแต่มือบ่แต่การจะแบบตัวไปกินละ2 กิโลแต่มุกอลีมาว่าตาเนี่ยกี่เราใครเนี่ยกี่เราบ้านเราสอยชูว่าตาว่าแมสเซจใครเนาะสอยชูตาว่าตาฮิกิบาร์ใครเนาะมีบ้านเนี่ยบ้านเขาแบบตัวนี้เรื่องมาบ้านมุขละกี่เราเพราะว่าที่เนาะกี่เราin life we face struggle of disappointment, fear, difficult season. Sometimes the journey look impossible, but God reminds us to stay strong and courageous because He's always with us. But me back one but that le khopun but ada question me but da pu le pa wa no ga han me bat na ke ba mu kula me la pata mu kha sunya ne ke da ta ka ma da ba di le pa de nya ba sa ta na ke da me so shu de me ya ma no so shu ne me la e yo apri yo ne when na ke sa yo ta pa to lo na ke sa yo ta pa ta ne ke sa yo na odo awa ke sa yo na odo pa to lo na tu ta pri na ni na ba mu kula ke pa sun su sa no ke sa yo odo pa ke sa yo me odo pa ne di hand ba he ko ga ko le ko de ta de neที่ตัวเรื่องภาษาพารอนบ้านเลยเอาไว้ได้เนี่ยมันช่วยกันแต่ไม่ละนั่นดอนึกล้อเล่นดอเนี่ยที่นี่นึกล้อเล่นดอเตวเล่นเนาะนึกล้อเล่นลุ้นก่อนไม่มาเนาะใส่ไม่ได้ใส่เอาเดี๋ยวที่บ้านเนาะตอนนี้ก็ใส่มาปฏิวัติมันแต่ละมือเนาะมือละที่เดี๋ยวนี้ก็ใส่มาปฏิวัติเจ้าก็เกิดอะไรช่วยกันมันเนี่ยก่อนเนาะแต่ไม่บ้าก่อนตอนนี้ก็แต่ไม่เล่นหนาวพอวะเนาะก็ถ้าสุดท้ายมันก็ใส่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้ตัวไม่ว่าละมันเนี่ยล้อเนาะก็God also instruct Joshua na kira kesayon na tira da so Yeshua te wala dile na kira the book of law kira ya Yeshua ta so ba fa binga fa na tiba lo na kira the law shall not depart from your mouth you shall meditate in day and night me ala ba no pa tao mu ne kira pe no ke saya dela pa tha khu del phan ne thobo ne ba te ke saya ke li thala mun na dam dala mun na da mu cha no wen ne re do ma na ta ne pa ta mu ne me pa me thi pa mu ko de ga de me pa te du lo ya porque te ba no ba te ga te ko la ha te ro la wa ge wa klo de da am ma da me te wa lu wa klo ne kwan te a ba myo a ma no me te ke saya ki tha ba ga me te a la a ta ta na tu na pu ya na ta sa ta na ke phe ne ke saya ne da Sita ye gele ke thade pa ne ba ola de kha ko mun ni ko mun na de ta ne ke la so Yeshu ne me ba de ne he ba phe du ma na ke la Yeshu Joshua straight did not come from himself ke la atagita man de hele chau ba na Hevelena he straight came from stay close to God and obey his word a strong believer is not come from someone who never struggle but someone who continue trust God through every struggle no tala ta ba de pa ne ta me la ke ra cha do we cha do ne thi la de nan thi la me ya ma ke ra ta ko ta ke ne pa ne ba wa la di bo ta ko ta ke ne pa ne ba wa do ma ba sa na ki ro pa ba pa lo pa sa ba cha do hi sa la bu gi ba hi shu ba mu la agera thobo ne aga so Yeshu ne me war gala te mela gi chu man dan me la wa u da sa ya bu ti lo ta ko ta ke me ba ko sa me to lu ba sa na gi lo awa Yeshu wa o wan na sa ya ana sa ya la ko mi de lo wa la e yo ne ta li so ba wa ni u no la ba la e yo ta li so ba do ne ba la e yo ne ba mu ko la wa ta li so ba de pa ne tu ba wa da la tu ti sa le na ta le ke saya sa so si mi ora na ne talib so me ba na ne ti nya lo ko ne da te lo no te ba no ta ne wa ba no ne ke la talib so me ba lo khilo no khilo de de chele lo man de da ne na ba mu ko le de me man de da ne te ke la ba nya ga le ke shu no
ताला ने में शुला दे मुका ले ता खुलो ना ता ने बता मु बुने so yo shuna ke ne me ba ta le so ba do tu na ba pa so na wa Israel bo te pa na ko la ni na ko na ba mu le me ba kwa ne ke wa Israel bo era ke li na era ta ne era na khlo pri ra ni na pa sa na ke ra so yo shuna ke ba tu pa ra na ke sa ya te wa wa the he chura afwa he chura wa Israel bo pa na da da ne me ba kwa la khik ta ne so yo shuna me ba la man na la na ba mu la te me la agi ba ko ba na lak sa ya gi ma na tha bo ne ba ke ba tu ba ba tan na le tan na ne a ve go yi ma tan na ta ya ta kui no da da ne ke ra ba encourage lo da po over ne pe de me wa lo ba po no ga ba sat na ke la ke sa ya a ta tu ti ga po ne pe ke ra wa so si mia pe ke ra second channel pa ni ba second channel di bo na pa ni ba ga a ke ki lo ta ne pe me he gi he pa lo ba ne ma la he gi he ba kwa le no ta ne da no ti po no he gi he ba ya no ti bo de ni no ye le ba la ma mo hi na pa ti po ha ke la di we ti po ke la ti ya wa an pya ti po ha ke tho na le ha ke tho la di po ora la we ma mo hi ma na po kho na ta ke ti po a po to ko kho na le ki la ti po na a we hi am da li ya hi am da ti chom wa de ya do a sa ta te le o hi am bi da de la ba sat na ke hi am bi le li ya ha ya ki ve da da de da me ba te na ke ta bi da bu lo na ta le ke sa ya ne ma se ma na le lo na pa ke sa ya ne pe na pa ba a we a klo kle ba ma ko lo fa ne ta le so wa ba wa nya no ba wa do ba sat na ke do pe ti nya lo ba de ye exa ba ba ko ta le so ba ya le ta le so ba na ne ta chi ke da bu ya da kwa ba mo ko le me ba kwa ba so shi ne ta chi no che ba na ta le so de ba na ke na we ne pa chu da we a la da le sa ya chu pa la da le sa yaจิวกลมุชิโนนะบางกว่าตาเนี่ยในเมื่อปาราดาเล็กซ่าจิวกลมุชินเมื่อเราขึ้นเมื่อจะได้เนี่ยก็ใส่อันนี้ก็มาเชนะเราบางคนเลยอาการนี้ก็ทาได้พันเนี่ยก็โอเลนตากีบุลาดีเนี่ยเนี่ยเวก็มาก็พลาระเกก็ใส่ยาสูงมาหลักปอนตาเนี่ยสิเมื่อปาเสียนเรื่องสิเมื่อเฮชูเนี่ยก็ใส่ยาหลักปอนโอพลาระดูปูบ้านเนาะตาเนี่ยเราจะเนี่ยก็ได้คล้ายๆเนี่ยเป็นแบบว่าเราไปก็ได้okay before crossing the land Joshua told the people, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do amazing thing among you. No, but me power ba you should go first of all. You need to keep on no. Kera, bam go le. Kem sin ne kesaya ne, aga mata lo la le. But where sin the paya kla no, ke paso sin tu sa no. Tane the Lord kan ne bata mu but era oh jaba, but era na ku wa no ga lo no. Bata mu basa na kera kesaya te ba the edge channel kesaya ta ma daga ba issue sorry daga ba hi ba daga la lo no a ke person kan no ke tira ke wa nya daga ne lo ba wa ta chi bo te ki bo to kho bo no pa ko ga de ne ka mu da ko ga de la ti la pho ra create ko di ne ko mu da lo no ba mu ko la a lo da la ke so ya li bu ke ma sa ya da a lo da ba pho ko lo ne ba mu da lo no daga la lo no ba mu ko la da ra chu na ke da na ba ma la lo cho ba ti po na cho ba ma la lo cho ba no ster na daga la lo ko de lo no ta ne ke sa ya ne tu wa to me he tu lo ke cha da ne ke sa ya tu wa la lo ko de lo ne ta ne wa ye era hi ge ba wa ra the way pa na ka ne sometimes God compare America for our future but he first calls us to prepare our hearts no God wants his people to walk in holy faith and obedience ta ne pata mu ne ke sa ya ne ke ra e da wala per le ra la ta mi ta to no da o da ta do ke na no a ke ra pe ne cha la ta pa so si pe no khu no pa mu lo pe no ke me ya ta di no ya sa o le pe pu lo no pe me pa so si pe no khu pe me ta ma di ke sa ta pa ta de pa ne pe no khu ne me ta li ne ke sa ya ka ma ha wo lo no wala ma ha wo ke sa ta li ne ke sa ya ma ha wo ta ne pe pa o da ta do ke na ne re do ma no me le so ye shi ne do ke na ra ho ne me wa la ma ne ra o da ta na ne me le wa ma ne ra a o da ta pa so si da ne o me wa ma ne ra lo no when Israel faced the wall of Jericho no where you go no against the situation look impossible no mean impossible what no when the people obey God and lift their voice in faith pe wa nya fe phan ya look now that say I can live the thane where you go ne la ka lu lo no ka lu lo no ka ko adu ko ba du ro mya adu ko ba du ro che tu ko no ko ba du ro pha do da nó có một thứ đó là với mình là bây giờ này đi nó ba ya phao cái này chứ mà nó lo ba nó
นเมเตเรียเรว่ากันน่าจอดานเมเตราฮาก็จอนลูบาเนี่ยลูบาเนาะลูบาเวบ้ามันก็เลยตาสุดก็มัวเนาะตาสุดก็มัวลูบาเนาะบ้ามันก็เลยกษายาตาสุสีกษายาพาวเมวเลนปูเนอะเกวเนาะนมาราเนปริวานยากagak tak thoki to da bro agak no du na kin ta priya no da ga na kin no tam ko mele ke sa ya su mo de na no koi ko pa tho ji na ki ke thwa ya na o ya ta to le wa ni wa le wa khala pla ka ta ti wa kha tho ka ta ti wa na ma ne na mi ba sa ta na ki ra la a do ga na wa ra ke sa ya ka li ke sa ya ta ko to thro ro le u ro ko lo ma ta la ko du lo po le cho na we ta ga ri no ta de ta su da mo ya ni na ko ta le wa lo ko pa lo no ma ta ne cha da lo ko tu ne te ta thi ne do na sa ya li ba mo a ri do ma no do na sa ya ki ta ko ta khe ba de li ba ta na ki ra he shu ri o da tan na no ta ne no da tan na no do na sa ya ka lu no da wa ne ka sa ya ne ka ma che ba lo no ya ko mi ba ko ba ne ka sa ya ma che ra so yu shu lo no ta wan de me ta la a wa nyo la wa nyo ko wa no ba sa na ke me la ka sa ya wa ne easy la na sa ya ma ra pre la na me ba te la wa nyo ta tu na pre la na ka sa ya ma wa easy la na da ne ka sa ya ne ta la ta si ba ne o de sa ya ba na be ne ya ke me ba ko ne wo ne ke na lo po la de me pa la be yu shu ko khu sa ko ki chi ne we ri ko ne la po la cha po na de le ma la ne la ma ne hai da ke Okay, this teaches us the war is not too strong for God. The wars of fear, doubt, sickness, discouragement, and hardship can fall when we trust and obey the Lord, right? That is true. Mea, agera permet do na ka saya kelik ka tha permet ka na wa permet na uda saya lo to ne agera ta ko ta ke ta na ta phol pa chomo lo pa ma de ne ba ne o no mi ba na ka saya ma wa de khalo no da ne Redo ne ta do na ne redo ma na obe kha na ina da kwa da la do bu e pha bu na ra pha ne bu da ta do na na bu da ta na ne sai ya ti lo to lo da bu o wa da da ga da ta pa so si da na pha ne aga Joshua continue remind the people aga so should ne do awa jada awa ga the sin na ro era ba khala pa ga le wa isu la bo na do not be afraid, do not be discouraged, do not be strong and courageous no me kwa la yeshu ko the cheese of kisi ya ne batia phe no so yeshu ne agara sir ba priya re ba yo ra re na ba mu la aga pa sun ta ra ti khor ke no why the ba mu ko la na agara because victory belongs to God but me ne ba ga sa yo ali ne be ne ba wa ta man le no no de ne ba ga sa ya ne ti nya ya la mu ti nya ya ha Yeah, now tala kasayo ne agera ta kasayo ne age every victory ne kasayo manala mya ne ko kasayo suprina ke manala no manala ne pe ne ba kasayo ali ne pe ne ra wa manala li da ne agera one of you brought 1,000 like because the Lord your God fight for you agera na da ga ne lo ra ba nya ga sa la ka ta ko tho nya no lo du nya no ta ga la ba mu ko le ne la sa yo ne o de o no sa ya no o de so yu shu mya ka sa ya no o de na sa ya o de pa ko de ne ka pa de ko tho me la khi la yi ka ba de te ka la me la khi yi pa yi te pli ba na ba no ta ne ka ra me ba de ne ka sa ya me o de pa ne pa te pli wa nya di da o do tham do ma sa na ke pa pli lo ko ba no ma mu ko la ka sa ya ne ba la man ra no ta be ne ka ra we are not fighting alone. God goes before us, stand beside us and fight for his children. That's true. But me the blood corner but me salabui la but me talib so me ba dia chuma bo ga la ba sa na kira sa tira ne ben or ga ba na mara tila na la kesaya tila na ha ne temen ur ga ba na me ba po ne tena la so issue ne aga thobo ne aga so issue ne pa chu na da ti ko kesaya or na o da sta na bas chala mala san ti na gi no pa chu na mu ka le da le so ne ba ne aga mela kesaya lag ba go phara ne pa chu na da na ti ba hi sho ba na ba mu ko la ba da bu de do di do ta nya no he shu no ba sa na ki da le ba kla ne pu de pa gi no this ta me ba pho tu me ba pho ta me ba pho ne no ro so issue no
na lo so Yeshua am kula kera Yeshua Kisita sabo Lucia ne be pana ne now one of all the Lord good promise to Israel failed everyone was fulfilled no agera kasayo ata elo de pane ta kha ma kasayo de mahawa mana kasayo de la de wala le ne kasayo de wala de la mya ta ko ta kheta na ta podi man bal la khop lo ba sa do du na ki ne kasayo ma sa kasayo ata elo ne akera ta ha go le kwa ba no mi ba te ne akera ba do bwe phe no na na ya kwa de lo no pa me ten wi na ri ne ti wa na ni na ri ne la fail da basa na ki na mele ta eta ki hone ta thilo da na ta ne akera ta eta ku no ta eta ku me o ba ne akera chalo de pa the ti we ba no ma mu ko la akera basa na ki ro ye ro he encourage ya ye ma no thomo ne ye pho kwa no ye te what time do you have to be there what the day what day I have to be over there 6 o'clock 6 o'clock this is 6 o'clock how you can be over there 6 o'clock ita bam ko le abat le se ka mi na ko ne awe friday ko ne na ko di pete pro ba sa na ki ra ite ane me ma te chu ya de mo ya ne I don't want to be behind I want to be always ahead ye ne era le tu chu ko ba ko sa to de la na bam ko po ya po ni po sa ta lo tu lo ga o kwa de la ne no ba sa na ki ya te ga de po do bo na po lo ma si lo mya ta ne ke ra me ke sai ba ne me ba ti ben ne ba ti ben no nya ke sai ala na le ti ben la ti lo da na ke sai ya ne ta elo ti phan na ha wo ba na ba sai na ke pe we pe ke wa ha ko po na ba da le tu lo ka o ke sai na po ba ba sa na ki ra pe me ti de phe de ne pe ke ra pe me wa la da la man ne ra de no nya mi bola man ne ra de ba mu ko ba ti ti la da pe na lu e ma ta na ba ni ko mui la ba lu ye ka de ba ta de ye chomo de tra cho ye ni de lo hello na mu ko la ke da wa sa bwa mo mya se le sa si khala ka ji le chomo de ba sa na ji le ki ye ke pa ba so mu she ne ame cha ba ke ra me de ra ne ba me de cho chi wa ta de ne so na wi chomo da ka de ba cha thwe na okay ba cha thwe ba su ki sa bwa de pa ta phu ra de ba cha thwe na amara de ga se ba na me a chi du chi to me ta ne de ga ba encourage la da ku me la ne wi bo da wa me la ke bu bo ra me ye me la ne cha da ke ra ya pastor ma cha ya da phu ma cha ba ko wa de ma cha ba na ta ne de na pa de la ke ra cha da so ye shu da hi ge ba de ke ra phe tin no ro ki no phe ti ba ta ko ta ke ta li bu so ga ne ke tin no ro ba mu ko la ke ra awe ne me wa da promise kan na ke ra awe ma ra company awe cha da ta la o do tu ya na da what a powerful testimony. God keep his promise. What he speak, he fulfill. What he began, he completes now. Okay, then Joshua gave the people a final challenge. Okay, final challenge now. Joshua chapter 41 verse 14. For the Lord I will for the Lord and serve him with all faithfulness. Now, okay. What did I? So me para pe wa Yeshu ko kisli ne be tiwa na pe ne le pe che na ke la Joshua born in declare na ka ro do ma no akara la ta tu du ta du na wa ke la la na ya ba wa mu ka na ke ya le na ke okay Joshua chapter 24:15 they will choose for yourself this day who you will serve but as for me and my house we will serve the Lord. Ichamo wa Israel ho le ka na pa ke ya na wa so shuba te da du lai le na na ke no te ra ke ye la kwa la ja ba du ke ba ro an du le po ki ne le ho du ke khu ke sa ba le ke sa la ke ra ke sa tia wa khu am da la ma no me ya ra ba hi bo ne ba ma da la ma sa ta ma lo no ichamo de cha ri ichamo de wa Israel ho po ne de po phan na ke ya ni di le ta do we na ka ne ke today no the niya ne na da no hi bo ne ke mam da le ya le bo hi bo ne ke mam da le o la pichi bu lo mya to cha ta ku to lo mya kwa len ta ku te ne na ke ra pe so shina ke he la wa li na kwa len ta ku to lo na pe me te la ke sala ga ne me ge ne cha me ge na ke sa khi ata ma ne ma ne ba no ba ma de ga lo no pe me ma le ga ba ta he me ma le ga ba ta he ba mu ko la ke ra ye po ba chi na this is to
this is compared for this one. If we go to worship, we have to be 7 over there, right? If we go to over there, we have to be over there 6, 7, and we will be late. Which one you gonna choose? No, this is really difficult, but it's not difficult because if you love God, you will come and worship, right? If you don't love God, you will go over there, enjoy yourself, and do whatever whatever you want to do. That's depend on you. Which one you gonna choose, right? นี่ก็คือถ้าเป็นราคาแล้วนี่ก็คือได้แล้วก็ใส่อยู่อ่ะนี่ก็ให้บุรุษบารานี่ก็สิเราใส่อ่ะไม่ละก็บุญสอสีนะไม่อ่ะเนี่ยนี่ก็แล้วดักแล้วนี่ก็คือบุตรเนี่ยนี่มุดก็นี่ก็มาเพิ่นนี่ตาบาสาเพิ่นนี่ก็ใส่อยู่ให้ละวันอ่ะก็บาดูน่ารักใส่อ่ะหรือคอมเมนต์น่ะว่าบาตัวน่ะใส่อ่ะตามาลุดิพานะใส่อ่ะเด้อคือนี่คือตัวเนี่ยก็สิมาราดานี่ไม่ยังก็ใส่ตาบุญแล้วถึงบาสาสีอ่ะนะนี่ก็บุรุษบารานะบางคนเลยเพ่ๆนี่เป็นกว่าเนี่ยก็ใส่อยู่ชื่อว่า final where hila wadane lena na ya ngola na bam hula powedir pai ni mila mu kalita lepso o do duya na da na mu kalini ka mahago bi bo khabo na bu mahago pati de ko tamala papada esa ya hane ya ga mu kalin mara myo abana ta ni passe ti da ge na ye na patala kwalo so ye shu na khutala kla ge na pablo ni me khutak sa ya ne ni me wala ban na la na ni me khutak sa ya wa de won si vichak le ne ola na o kla lu la si wa ne ola na me ta ne me ta si kla na to me ba kwa le so si me ne ola da ne ina patala kra ti kwa la dikja da na ti khutha kwa pele da le na today God is asking us the same question. Who will we serve? We will be trust the world or we will be trust the God. Trust God na. Akira pagan mari awa jada wa ha khop phu atabata atab pita mari pa da melme pagan male ka saya atabata da pagan na ka saya tilo tolo ane ola pachibulo na da ne pawa pata ku tolo na. Let us make the same commandment as Joshua to walk in faith, to obey God, work to remain courage and to serve the Lord with all our hearts na kaga redu to la na bam ko la da so Yeshu ne patinya la man na li na kera he wa ta he ba wa na acha thwe wa na bam ko la pa ma di awa ata ek sai ab la tu ki ta le la ta do pla nya na di e la pa ta do di pe e bwa ga so ja ja ne ja ta ka sai e wa ne ba e bwa nya di ne no no ta ne kera ne phe phe ne me ba kwa ne kera Yeshu ko khisi lui ta ko khisi lui ne te wa di le na we will serve the Lord our God and obey him hen ne ke me la so Yeshu da kwa hi bo ne awa ne ke do na ra ka sa ka lu da awa ka akera ke serve na ka ma wa sa ya ta ba ta lo no ka do na sa ya ta ba ta la malik sa ya ta akera ta tu ta so lo no ka sa ya la mi te ja ne ma cha ne me ma mi te di ne aga ma wa di ne lo no da ne ba wa de pha no kai ne da hanya ne yena patala ta hi ba ne are do ma lo pa da bu de pa kla ne kera yena da patala ye cha de kera ye pha pha sir khai ne kera ye sa dir pha ne mi ba te ne kera ba do pha do ya na ba mu ko la kera blor kha ne pa ke wa gi sa ba sa pa ke wa gu nyo no ta ne ta lip so me ba wa le ne pa e da ge cha lo na pa da bu o do ga nya na ba na ta ne la khu ne ye da la ja da da ha ge ge sa da ge na kasaya wa aklene gene wa nya klene na kasaya aklene benar po na basad na ke bechomo la o kasaya na kera cha tab do awat ewa wa na basad na ke kasaya na ewa na kasaya na eda pa thot ba khne kasaya ne mu ka lita lep so heba ba la na da ne mu ka lita lep so heba wa me ula dine te me faithful ne po da ta man la na fin me mutni fin me ne wa da man ne fin sa khue na ba mu ko la kera ye la graduation ne te klele le thari wa ne me thil la na ba mu ko la akera melmela padabwe phai ba chotwe ya na dra chume dra tra na lulu emege na ke padabwe phai chotwe ya do du ya na mi chotwe ba de ne ye to la graduation ba na ba de ke la pha tho de na ta ne ta mu ne wa te ti la da man ne phada wa na ka ga ne me ba de na ke one chapter ne completely na ke ta man ne su bi sa nyon mya pa sa khu na do bu de sa khu do ye cha na ke sa khu do ma me la fi chotwe ya na ta ne na ta la kasinya ne da puela la khi fir pha da puela la ka na ke ne te ga ba encourage la da te ga bu chot la da na ko da ta man na aga aredo ka ta ne ta man ne la ka ra thi ba ra ka sai su ga ke thi blo na aredo ne redo man na ta ka ne na ke na pa ta la da puela chi na phe na ye la mu de ne ba ke thi ba la da le ne kwa de la na wa ne me ta man na pha dur kha la na ka ra ko pha la pha do na wa ne redo ka ta la na la da mu bu ne da ne
ke ne ta hi ba ne ina pa ta la pa ko de do wa ke sai wa di sinya du do tega do porque me wala ela da porque me wala chocolate da do porque di do ta po ke le khol le thon tega chocolate da ina pa ta la ke ta da polon da mu bu na da du mu lu po pe da du so mo so la wala sinya exactly thadir pa ne di he no lo do wala la ke ta ne porque he chocolate tega no ane me yita se se wa ba di da yita si buba do bue tra da man no pu do we ko wa de la no ableu no amen